Nanang, ibagayon to ko ni tatang, pa-extensyonak ti balay, tapno manayunan ti kwarto na. Apay laeng kat nagdakkel lang arudan. At dapay may sa abakan ti asilid. Basta pa-extensyonak, tapno da pagturugan ti bisita, no da bisita tayo. Aniya? Kan uri ti kusina, pa-extensyonak mo't lang, tapno lumawa basit. Ngalak makamu kang arud Sana balay tabalay mo magdaytuyon. Si kamot ti mang tawid ditoy. Isa makamu kaan wanya ti pamayam dito'y balay. Kunak ko mangaro da pa second floor ko, nga mabayag samit. Mabibiit no extension. Wan kan nagastos pa'y Wan nga rod. Isa pa-extensyon ang taylatan nanang. Madaman ti panaka-extensyon ti balay tayaw anak kao. Itaman pa'y anak kalagip ka amang pa-extensyon iti balay. Wan tatang. Ta makurangan na iti kinalawan na. Awan pagturugan ti bisita no da umay di ti balay. Adda pa'y magtay may sa abakan ti asilain. Kurang pa'y day tatang. Oray kumaano adan asawam ta isaw. Ay kat adan to Urayan nyo ka di. Maklaat kay tulatan no dan yam amok ka na kayo. Nanang, ada kadwa kasi mang pet. Iso ni Erlinda. Naimbag nga orasyon, nana. Ay, kastamad kan kabalasang ko. Malalasumrag kayon. Ay, pasensya. Jak amo nga ada kadwa to anak ko sumangpet. Jak nakasimpa dito'y balay. Awan problema, nana. Nanang, asawa ako ni Erlinda. Nagbiitan nga Itala ayam amom to'y nobyam. Asawa adagusan ti bagbagam. Alangan nga itantan mi pala, kat ni. Mapanon ti tawan mi. 35 kon. 35 matan ni Erlinda. Kuda kayo ti makamu Urayan tayo nga rodya amam. Tapag sasaritaan tayo ti may papaniti dayta. Nobya. Apay, at amanin ayan nobya jay anak mau. Adda nga rod. Insang putnaan dito'y balay. Adda ijay silid ni sanay. Nakaturog dansa. Kastaya, isumot lapin na ekstensyonan na to'y balay tandamot gaya man nobya na. Wen nga rod. Ay kat nasaya at ata adamanin nobya na. Maring daytan ti maasawa na. Tagaano kanungay. Taga ijay ili kanumag. Ay kat mayat ata asdaglaang. Saan nakas iti muna ang nobya na idi at taga Isabela. Nagadayaw. Agasam nga dadya pangibumbunagan tayo kumaiti mapartay. Ay, nga rod Diyan bala kaya ngagbalin ang manugang diya ex na. Ada susuwapang na. Naimbag day tanubya na itatamadlaw ang nasingput. Manutawan tinubya na ngay. Ubing pa'y siguraw. Madamot idadnan Katawanan na. 35. Kawan Ay naimbag no makaanak pa'y. Alanganan sa amot nga aganak ti kasta ataway. Wan bareng makaanak pa Agkasarda ka naun tasang butan dati maadaan iti anak. Ay kat ala Oray ta adamot no anwang ken talo abaka jay anak mau. Na, apay partin tayo amin dagi jay Nagadun ngay. Saan? May salaeng ta dadakkel mo't dagi jay. Nayunan tay tulay ti baboy no kaskasanaw. Natulagan ti kasarmikan ni Erlinda, nanang. Ngam apay akaslan naliday kayo. Ay, kasano? Jak mo ninamnama amay sagayam abalo jay nubiam. Kat man ano kumaayan no balo? Awan mo't dakas na. Wan nga madama gayam 5 nga anak na. Manutawan nga dagiti anak na. Jay inauna, 12 ti taon na nanang. 10 ti may kadwa.
8 ti maikatlo, 6 ti maikapat, ken 3 ti buridag. Kahit kasano nga numalpas ti kasaryaw, pagyanan dagijay nga anak na ngay. Kat di ti balay ana na. Ha? Siyempre, kasla anak kumut idan, ta asawa ket nga rodya inada. Alangan mo, tapanawan ni Erlinda ida iji balay da. Sapay nagrigat mo ti panagbiag da. Ay, Sana bale, ta agsusweldo akmat na nang. Kabailak ida amin na biyagan nga agi ina. Agyamanak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak sani. Kan saan la siya? Uray dagiti 5 nga anak ko. Awanan yaman na Erlinda. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Isano malpas ti kasarta. Agawid kayo ni ti balay kadagiti anak mo, wan? Wan, sani. Nanang, pakibantay man pa'y tiburidak nga anak ko, tarumuarak. Inak isursur nga ilako tay inangkat ko apinya ken abokado. ay, kaala Erlinda. Agyaman nak nanang, adamot ket di tay inauna nga anak ko. Ngamjak maitalek no daduma, taman naturog nga minday jay. Mala, mapangkalatan. Pasensya kayo nanang, masapol ngamin at tulungak ni Sani amangged. Tadyak met kayat nga ipanamnama amin kan kwa na ti masapsapol dagiti anak ko, ah. Nawan problema. Mala, mapankan, tabantayak dagiti anak mo, Erlinda. Kabagis ano, apay, jakmet makitkitan arumrum warni ipagmaya di tabalayo. Agkulkulong sa amutlatan. Apay, agpapapu daw. Saan? Makumikom lang amay na mga awer iti syuman ni sanay akaanakam. No kasta, inyawid dan dagitay kampay ide nga apu ko yo. Ha? Kampay ide ko na ka, tasaan nyo mat apod no nga apu ko dagijay. Ay, ohay. Insangput amin ni Erlinda dagiti anak na. Naimbag ko nam ata nagagat mo jay manugang may. Amo na mo't piman ti makitinulong ka ni Sani nga anak may. Sana basta agdipindarlatan ijay anak may. Madlaw mo't nga rod anasingpet kan nagagat jay manugang yo anya. Nagagat nga gisursur iti nagduduma. Wain, awan makunak iti dadya amanugang may. Nagpardas pa iti tigtignay na. Saan nga agpatay-patay. Naalerta o. Rabiin, ngam awan pa'y mata ni Erlinda datang. Lay, jak ammo Apay, awan text na ken ka. Awan matatang. Ay, nasanay! Ay, sana anak ko ya. Ingkakitaan dya sawam. Intaray da kanu di ospital. Ha? Apay na nang? Naan ano ni Erlinda? Ay, ada kanulugan na nakapadungpar kang kuwana. Anya? Erlinda, asawa ka. Apay, pinanawan na kami. Kasano kami, paitan ka ng itanak. Pinanawan na kami. Erlinda! Anyat gatangem sani kaanakan. Madamdaman to nante. Agtugtugawak man pa lang dito sa sangot istoryo. Barang makiiliwagak no addaak dito eh. Ay, uunay ka ngaminan ay tinapasamak iji asawam. Kakaskasaryo pa ilaang ngam natay matada ako sa... Uwan nga ro tante. Nagrigat nga klonan. Kaslam mabagtitak. Ala, patib karam ti pakinakam mo kaanakan. Panunutam laang nga dapay mas napimpintas a plano ni Apo Diyos kan ka.
Kada kayo, kadagiti syuman mo. Anya ngay nga taday ta plano, antay. Kat di tay laam mo Basta positibo kumalaang ti panunutam. Kat kumusta nga dagiti syuman mo? Kasjay kanayon ti panagsangit da. Isama siyanak unay kadakwada, antay. Kasano nga ta, dagiti syuman ni sanay bakit? Di na nga ta isublay, jay balay na abalayan. Saan ka no, tamasaksakit ni abalayan? Di na ka no maasikaso kan masuportaran dagiti apo ko na. Anya, di agtali na idda dito ibalay. Ay kakapilitan tanasi dagdamutan ka ni sanay. Kasla ison ti amada. Tanasing po mga minja anak ta kadakwada. Ay, kaasimot nga rod jay anak ta. Aga-asimot na 5 abyagan na ngay. Ay, awan nga rod Ang manyangay, awan mabalain. Kaasimot adagiti ubing no baybayan tayo ida. Awan matkit di Ala, ipatagtamutan kas puno nga apo ko ta dagiti syuman ni sanay bakay. Agyaman tadi na kon pinarigat silya. Inaklon na kadagosan. Awan karba nga kakundi pakipot sanay. Pagyamanak pa'y kidi at akinaya mo tikas kanya. Sa anak sa mo ta maikarikan ka. Apay kumasaan. May kari kalaunay silya. Tiamok nga rot kat jakon makarik na itayat. Ngam sikatin ang riing iti pusok. Kat agyamanak tayo naklonak. Ala, agsagana ka. Tayo pasyarkan to ijibalay mi. Tatang, nanang, addaman ng nobyak ni Celia. Celia, isuna na iti dadakkel ko. Agmano ak tata, nana. Kasya na ka ti Diyos, balasang kao. Ay, naimbag man, ta kinayat mo to'y anak may, nga uray may sanabalaw. Ayos lang day tata. Ngamin, agpada kami mo tabalo. Ha? Balo manhan. Nabiitla na balo ni Celia tatang, nanang. Nagsaruno kami lang nga na balo. Kaya't ko kuman nga ikasar ni Celia. Kat, da kayo day ta Da kayo mo tagdan na, di da kayo nga raw, ti makamaw. Payakas jay anak tabakay. Mahilig iti balaw. Jak amo Kasla may ibusan mo iti babae day jay nga anak mo. Wano, imala nga takanyak. Imalakang ka nga? Apay balo kaya hindi nasawa na? Ay kat kaslakastan ta natay mo't jay boyfriend mo inisakbay ti kasarta. No nagkasar kami, wan. Ngam nobyok lang mo day jay idinatay. Kat kasar mo't lati kurang yu iday. Saan? Saan man natilay palpalagip mo? Jay anak ta titupi ko ta. Saan natilay singsingit mo saritaan? Ay kat sorry nga rod Okay, dumanon tayaw. Ay, kastamot ti kayat di anak ta. At dapay maki di tay dua abaka na akan dua anwang na. Uray may samanan abaka ti pagkasaranda. Saan tayo napakibiyangan dinwang ta para arado dagijay. Sanay, apay tuluyan tayo ayat ti kasar. At damang magaya man 5 nga anak ni Celia itinatayan nga asawa na. Kat awan mo't dakas na, nanang. Ag tinulong kami mo't ni Celia, amang biyag karagit anak na. Ay narigat ti kasta anak ko. Agpanunot ka pa yan na imbag. Di kag dardarasudos. Nakapanunot ako, nanang. Basta asawaak ni Celia, period.
Tatang, tangay nalpasan ti kasarmi ka ni Celia, agnaedan di ti balay. Ipanaw ko idan iti pag-abangan da. Amoy mo nga ulilan ni Celia. Iso nga ikuyog na anak iti anak na. Oray, nalawa mo ti balay? Ken sana balay, adda trabaho ni Celia. Medyo dakkel ti sweldo na iti kumpanya pagtrab-trabahon na. Ay kahit, adda kayo dahi anak kaw. Sana balay, no malpasak ng agmekaniko, agawi na kadagos, tumulong ak ngagluto, tatang. Kan sapsapa ak ton ti agriing iti agsapa, tumulong ak met lang agluto. Sumardang kayaw! Nakarariwawa kayaw! Kamaturog na tao! Ikay man! Kaya't yun ti mabasnutan! May sa! Aya, bakay. Anyaman ti pagtabtab awam titan. Aya. Ay, pumanawaksan diti balay, lakay. Apay, Mike. Kan papanam ko ma. Ay, may si stresak dito yun. Nagadoda na nawaag. Diyak pa'y makaturog iti aldawan. Takasano, nagariwawa dagiti nagadong aubeng. Kaslamat iskwilaan dito yan. Bakit? Inak sa makipagnaedan iti balay da kabagis ko. Anya mati kastuyan. Napuno iti ubing diti balay asan tayo madakabkabagyan. Ay, kat gagangay na Anyat mabalin mo nga'y. Kat mahilig mo't nga rodjay anak mo iti balaw nga ado ti anak na. Ay, jak amo iti dayjay nga anak mo. Saan ngagpampanunot? Agasam ta sa nga pulo asyuman na nga'y. Syuman na itim mo na. Kanti may kadwa. Mala, sana balay ta dakkel ti sweldo ni Celia. Sana marigatan ni sanay. Wen angam dagitay mo na asyuman na nga'y. Ay, katadala ka itulong na, tulungan na Awan mabalain, tanay. Masaksakit mo't jaim mo na nga abalayan ta. Ang mga no mabaybayan na kano na itisyuman ni sanay no ipan na ida-ijay. Sani, malaminak. Ulasan nakman. Kurang ti ulis ko. Nakat, no dinoble kon ti ulas mo bakit? Kurang pa'y. Malaminak unay. Itaray kalagan ni hospital sila. Delikadong samot nun ti sasaadam. Dual dawon anang ato ti gurigor mo. Sana balitan damot agas ko. Basta na yung nam ti ulis ko. Mayat tunday ito'y nubigat. Nagsapa mo't gaya man. Celia, bakit? Kumusta ka? Naimas pala titurog na. Agora ka. Apay akasta tilanga na nakaturog. Celia? Celia? Saan samot nga agang angos ti asawak? Celia, agring ka! Celia! Nanang! Tatang! Tulungan da ko ma! Itaray tayo iti ospital ni Celia! Apay nga yakas tayo matan tinapagtang iti asawak, nanang. Ay, kuna tayo no gagangay laagurigor. Gam na dinggi magaya man ni Celia. Ngay sunti impatay na. Basol ko. Tadyak pinilit nga impan iti ospital, nanang. Mala, di mon pabasulan ti bagim. Talaga siguro ngagpatinggay jayan ti biyag na. Aklunan tayon ti amin, anak ko. Medyo nabayag mo tayo na nabalo ka, anak ko. Apay awanan planom ang mga sawa manay. Ay saanan day ta sa asawaan no. Urag laklakayan na balo. Nanang, apay may taparitam ang mga sawang ay no kayat naman ay
Dapay mo tayo may sa abakan na, kandwaan-wang na. Ay saanan? Inton kuan balo man ang dasawaan nan. Kanagadon to man nga naknan. Nagadon nga ubing dito'y balay. Uray ko man no putot mo amin dagijay. Ngam sa mga rod. Agpanunot ka mamat si kasanay. Di ka man nga minagdardarasudos. Sana gaputan na pintas kat sige asawa dagos ti panunutem. Bayamon ta asawa. Ipamay samlangan ta atensyon mo kadagiti sa nga pulaw asyuman mo. Nanang, tatang, iso ni Janice, nobyak. Naimbag nga orasyon na tata. Ay, pasensyakan balasang ko ay, saan may napangasawaan to anak may? Nana, anya ka din tayo nga ibagbagayo. Apay, kayat mo ayat ti masapa ang mapukaw dito'y lubong balasang ko. Anya mo dahi tang ibagbagamon bakag. Babalwan to anak may, iso sinaamon Mangkita ka iti sana babalwan. Ta delikado. Ang mga nusumaruno ka at tumangad iti barsa nga. Asawag ni Janice nanang. No anya ti desisyon ko, iso ti masurot. Baybay andak ko maitikayat kong aramidan. Anya to'y nobyam. Balasang, wenno balaw. Balumot lang ananang. Aniya? Angam kidi, awan anak na. Ay, Pipya. Kan engineer ni Janice. Engineer. Ay, anya ngay. Umanugot ka, mga sawa man ng anak mo. Katun si kamot na ti problema ka. Nalangaraw makamo kayo no kayat yung dagkasar, sanay. Nagapuan nyo kabagis ipagmaya. Napan kami man ba't nag-date? Ay katun kasta ti maya. Ay nabayag matin nga agdenden na dasani kan ti asawan ngamawan pa'y mat anak da. Apay nga kat ubing pa'y mat ni Janice amanugang nyo. Ay, awang nga rod Nagpakita dan iti doktor, ipag. Kat agpadada ka no nga anda diferensya na. Iso asan da makabukal iti anak. Ay sayang. Hangam sa nabali tanda mo dagitay nagado asyuman ni Sani. Wen ti pagyamanan may nasisingpit dagiti nga ubeng. Iti la babasit da awul-wul da. Ang bayat ti panagdakkel da, simingpit da matay. Kat mayat nagasat latan ni Sani, ta nakatumpong iti nasingpit nga asawa. Kat engineer pa'y ko naman. Wang nga rod nagasat nga rod anak may takinayat ti may nga engineer, nga uray may sala mekaniko. Kat saan ba't aday tati pangrukudan kin ni ayat ipag. No talaga nga agin inayat da, uray anyat trabaho ti maysa, agin nustudan tulat ta. Manang! Biyana! Lola, nakasaganan tay makan, ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Adjay derwara pok, nakatugaw idayan ti tumba-tumba tugaw na ngagdeng-deng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti panagkita na. Malain kaya ba ng tagsasango tayo na mangan? Awan, ayan ni nanang mo. Ingka matayabanan na tamanganan. Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay.
Isupay ka no amamulaan itinateng. Ay, kasta aya. Ay na, paspasensya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan dayta. Tabakit kan lakay kayon kini lolo, lola. Wan ang nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kamen. Awan saksak itamay. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kani apong mo iday. Iswa na salon at kami. Wen nga rod, lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kini apong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yung. Umayak man, Elma. Ayan da na ng kantatang. Adada iji kusina, uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo Ay, Wayne. Andain sangpet ko nga agdudumaan na teng ken prutas. Presko na kita, oy. Naimbang laasi da enda apong mau. Agyamanak, uncle. Apay, anyat linutom amas da aya. Sinigang akarnit baboy, uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay apag si daem inay ti karningay. Mahay blood da Nateng laeng ti rumbeng nga ipasidak adakwada. Makasidsidada kanu ngamin iti karne, uncle. Tapasig kanu ngamin anateng ti sidsida enda. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, uncle. Di kamot nagpampanunot, Elma. Ha? Isong araw ngay matindog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matay dan adi na oras. Sayang jay 100k kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay di sabani amasida. Puro anateng tilutuam. Bay amji karnay ta datayo ti mangsida. Kanayo laktan agulay. Karne kumahamet Apay kayat yun ayati maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kasta atawin yaw. Basit la panagura yan, 100 yun taon. Apay, di yu kayat ti 100,000. Sagpaminsan matlang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami matiti karne Oray sagdudwala agarat. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Pag nating kailatan, kan ag-exercise kayaw. Nakapsut da apongan, uncle. Di dan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapo la maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpensyon kayaw? Agpautang kayo man? Aniya ti pautang ko ngay. Kaparay ti maintenance may kanitatang yo dayjay. Ti kunayo kit day. Anda paborito yung anak. Nila ang sunya ti agnumnumari ti kwartayo kanitatang. Saan kumabot akas ta ti panagsasaom amanong? Di mimut al-almaneng ket ti kwartada ng kantatang. Para kadakwada laeng dayjay. Adamot trabaho ni Elma. Ket ni Elma tagasgastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dana ng kantatang. Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayon gayam sunya. Saan man at ila ipaspasidayo kadananang kantatang. Kakaisuna anasalun at da. Pagsidaan nyo kit din, hindi makapahay blood. No dada kasama pasama kanakwada. Da kayo nga agina at akimpasaw. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatan ngagmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagi da, tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikat ikarigatan da Awan nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumba ijay community center. Kuyugan kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon nyo apong. Rangaw,
Ika naman iti danom, apo. Mawawak launay. Mabit na nga pong. Apay kasi na napambanog kayo. Ilma, apo. Yan na, sakman iti danam. Siya na nakabalan ng iti sakap niya godang. Mabit na ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Dila na asyanan kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Idagawidak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day akabsatyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarud almanen na ngamin ti 100K maawat to da apong mo numadanon dati 100 atawan. Anyan? Ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Ala na nanang, pautangan dakta ka sa pulak ti kwarta. Ano niya nga iti pautang ko, anak ko? Naigatang mo kami ng nil, may ti vitamins, kan pang maintenance, may tay nabatbati a kwarta. Imot kayo kit di ah. Itaak lang umutang ka na kayo, di yu pa'y may tudmod. No adala ang kwarta, ikan ka Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang inton sangagasot ti tawon yaon. Ha? Nay, di kayagkad-kad. Taadumod tirigrigat ko ka na kayo. Gumurak na kontrandak. Malawanan. Sana day ta ti panggapwam amang gurgura kada kami adadakal mo. Alam tulat ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak. Ta bayadan tayo no maalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo kanitatang, iso 200K ti utangag. Adda amok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo day ta nga utang mo ngay. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta? Basta napatag ti pangusarak. Di yun amoy. Ay, agungat laki din ni Ilma, numaman na day ta. Anya ko mo ti bibiyang na nga Ilma. Itaak lang mo't nga gidaw ka na kayo. Iso na nga agnumnumar day ti pensyon yaw. Takabalayo kat nga rudida. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide iti kwartami, Talang nga rudan. Di yu liplipatan ti mapanagsumba, Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo dahi tatap no umatindog pa iti biyagyaw. Umayak manso niya. Nananang kang tatangay. Agboy-boy ay ti TV ni nanang. Nakaidamot ni tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyamanak. Nanang, nakarubat kayaw. Intay agsumba ita saan? Masagutak arumuar, lito. Mabanuga manan ngagsumba. Ay namanong. Saanan akabailan titultulang dananang kentatang tikasta. Kitaem, kedandan ni saandan makabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla laang ti bagida ang nagsumba. May ruamdan to Lasting manay. Ay, agkapsot kami lang arunan. Di pa paaramin niyang kilmo alitaw. Agkapsot kami ay mait. Kanagitikan kanan may. Makaumati na tang. Di kayagdanag, lolo. At dalinutok akarni. Inlasing ko lang ang dagita nateng tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. May imas kumanan ti mga no kastoy. Adda manan karnen. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilaw!
Nay, apay ngataan. Ay, hinda kita, anja pok. Noon niya di pukpuk kau na. Ay na, pilola kay. Apayan ngaya pinanawan na kon. Kasano agpaitan ngay. Lola, hustol. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong Lakay. Ay na. Aklunan tayo na po. Apay nga, binaybay ano ni tatang. Nay, apay ngay akas tati sa kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay anyo mo't ni tatang. Sa payo madanin ti kasangay na. Apay nga yan di yung taray i hospital. Kabagis, saan mi napakadaan ti ipapatay ni tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga rudan nga ay? Sa pay 200 kay di inutang ka. Eksakto iti maawad na kumakanin anang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. Pilola kay kuya. Ay, orayan nakta kayat konti sumurot kan ka. Ay, saan pa'y ananang? Saan pa'y nga itaa? Hindi kayo pala sumursurot ka ni tatang. Urayan niyo ti kasangayaw. Ag-birthday kayo pa'y. Sakay to aginanan, no kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman Awan sapay impapaunag yu manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, hawan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan maikawa kitikawanan ni tatang mo. Hingam diyo kumabaybay antibagiyo, nanang. Di mimut kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak ko. Kailew ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan niyaw. Adda dito'y ni nanang kabagis. Agsangsangit manen. Pinakanyaw. Saan pa'y nga rod tadi namut kayat. Andan sangpot ko amakan. Siyak tinang luto iti dito nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinuno nga ikan. Basad sa duta kon ngagbibiyag. Nabanog ako. Ay, saan Mangan kayo. Tapos saan kayo ako mapsot? Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan. Taginan na. Ala, tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo. Tapno napigsa kayo lata akanayon. Lola, aldawan. Di kayo mo ila bumangon tamamigat tayo kuman. Nasakit, ti bagbagik. Kasladyak kabailan ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan nak. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola. Manun abulan sipod idi natay day di lolo. Kaslaawan mo't gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan talaga. Kaya't kunti sumurot ka ni lolom. Di na malay nuray ngaminan day lakay. Ni, saan pa'y kumaalola? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo kadi kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo? Intay to agpasyar. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko. Pagyamanak iti apo. Ngamno sanan awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yun sa amat ni nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kim mo tong matay. Ay na, uray kasano ti panang taripa tumikan kwa na. No talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni nanang? Ay, sana mabalin. Naskay ngagbiag pay. Uray palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo.
Iso akayat mo pa nga umatidog tibiyag ni nanang kabagis. Aburido ak nga raw. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga imutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan tibiyag dananang kantatang. Isu nga raw, adiyo baybayan ni nanang. Papigsain tayo. Wano saan? Hintay lang ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros tanay, di mo't manganan. Nakarkarong agkapsot din nanang ije ospital. Isong agtali na idlaeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni nanang ni Teres ti balay da sunya. Sigod mo'y tanukas nung agsapak at nakatugaw anak kasi kawil dita. Mano nga ang daw langan ti palabsan. Kasangayon ni nanang, mambayadak ton ti utang kaw. Oray kagundwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito! Tata! Kumusta nga niya apong sining? Naggapo kayo di ospital? Hospital? Asinaw ti abda ijay. Ala, nukusta? Di yu pa amaw. Kano yung tare di ospital ni nanang yu? Tadida ka numariing? Anya? Kan kasla na ibagada sa anan nga gang angay. Anya? Sana mabalin na matay ni nanang ko. Sige, tama pa na ki hospital. Ay, awanon. Talaga nga impulang matan ni nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay impan mo matayin. Apay ngay adi mo inuray ti kasagay mao. Talaga akas na, Uncle. Pagyamanan tayo kit niya. Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawan. Gam kasanuak pa itan ngay. Awanen tay namnamag akwarta. Nagdakkel pala di utang kaw. Saanan nga iso ti panunutan nyo, Uncle? Tinapatag, naginanandalola kan lolo. Pumayak man sunya ka ba guys? Na nagsapa kamutan nga imay. Ala sa ispay lang iti agsapa. Ala, sumrot ka kabagais. Kasanukat pa rin katin dakmat asingiran na ganyan nakautangak. Stressin dakmat lang rayon. Iso dito man pala balay yung ti paglimengak kabagais. No ijemot balay ti paglimengak. Awan kanek naglimeng. Naimbag dito itaado ti abasto di ti balayaw. Uray agmalmalimak nga gigyan di ti unag ti balayaw. Ay, basol mo matlaang ano apay akasta ti mapaspasaramita. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Huwag nga raw. Naita ti dakkel kamalik kabagais. Tiamok namin kat mabayag pa matay dananang kentatang. Bigla matin anatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Ang nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo. Kwa? Impustak iti palot ng naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno adda mo ila kumailakom apagbayad mo. Ngamsan mo. Ang babawi ak kabagis ngam naladawan ti amin. Nasakit ti ulok nagpanunot no pangalaki ti pagbayad ko. Ang paibaludak sa lagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kan kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasin siya kan. Manang Biyana! At iti kwartayo nanang, tatang. Sagtatalo pisos kayaw. Ay na, idulin mo ki din ta kwarta, Romeo anak ko. At dapay kwarta, may. Apay, nagsweldo ka manayin anak kaw? Uwan tatang. Aya, alang araw tanay. Awan makukwartamay kaninanang mo.
Naibusan, ta nagngingina mo ti magatang ita panawunan. Sana kas idi ubing kayaw, nga uray sa nga pulo la pisos ket adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos kamot, Ben. Dakkel mo't aba nagtasa nga ribon Adumot ti magatang daytan Ado a noodles Idulin mo day ta kwartam tagor nung kaki di anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tada pa'y kwarta me. Kanawan ti paggastusan me. Tada kayo mat iti kabsat mo ti makakaamo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Igbuti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot ngamin day tanga inam. Saanan, tadapay kwartame, kung kunana, ang kinapudno na awan ka din. Naibusan, anak kaw. Ben! Di ka laagbain iti kastangar aramidem alaklakayan. Ay na, Helen, aya. Gundawayam nga awaten, ti anyaman nga ito jay anak mo, ta baro pa'y laeng. No mga sawan na jay, ay awanan di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawa nanti mangigam iti sweldo na. Wan ngam apay di ka maasyan ijay anak mo. Awan sapay piman urnong nan, ta ited namot aminan asweldo na. Ay, basit na day jay, amaksay iti sweldo na. Nay, ada nagsard nga tricycle iti batawg. Ay, adan jay may nga anak ta. Sigurado, nagsweldo mo't daytan. Ala, inta sabtunain, ta itaya ta adagusan lagi ti dakulap ta baka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan, di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo itinagmalam, Jessa, anak ko? Makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta Unak nga ag-overtime ak ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan Kasta aya. Nanta, masahiyag ta bukot mao anak ka. Ay, sige man nga rod tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe Bayam ta, masahyan ka iti kada kinsinas, kin katapusan. Ay, wan, nagisweldo gaya mo jay kamsat mau. Kat inikanda kami manan kan ni inam anak ka. Sagti 3,000 pesos lang, Mike. Ay, kat, yamanan nyo ata ada pa'y maitad na. Imbag kit di ata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata ada paggastusak. Ha? Apay nga yanak ka. Ada nga rod paggastusak, ada iurnongak. Iso nga suri awan pa'y lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mat kan ni Romeo ti agmarmarket iti masapsapol ito'y balay. Ne, apay nga ensardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo ata ni makaginawa ti abagakan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilay. Jak makapwersa. Inkalatan yeda. Tapno marelax ta bukot mau. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta? Ta saan na nga obligasyon ti mangtad iti kwarta ken ka lakay? Umanay manday ta apagmismiso uta mo iti agmalmalam. Mutkit di na dyan nga anak ta. Agduma ti ugali da di lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Jak kay kayat na dyan Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin jay inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam? Uray ampun ni Jessa, taimbilang tamot kaspudno nga anak ta. Ay basta, hindi pala anadlaw ko bakit. Numangtid ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pangusaram ngamin iti kwarta aya, ket awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan. Agtanda ka man may tabak-bakatan.
Kwarta maya ti pagsugsugal ka. Ako libag ka, di ka sumanaaw. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kasta abisyom. Uray, ta babaen ti panagsugsugal ka. Kit napagadal ka, dagiti anak ka. Na, agraraman. No kayat mo, kwenta dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. At dalista ak iti dayjay. Ha? Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Tasyak amin tinangi provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan, ngam day tate agpaisaw. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti dumawat kanya. No, hosto. Tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam na kitan. Awan ka iskan na kita ngay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka amo nga agmarket ito'y balay niya. Anda nga min iur-urno nga. Ha? Anyat yur-urno nga mayamanang. Kaya't ko ti gumatang iti lote. Tano, andamat pa kalaglagi pak iti swildok Han nga balita si kamat ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos ito'y balay niya. Uray ampun ka, imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kantatang. Ken uray siyak, saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos ito'y balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapol nga agurno nga iti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dak dagiti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapan amin kanyam ti sanikwada. Isong agsigurado akmat Tapno hanak to nga agbalin nga kakaasin no dumtang ti aldaw. Di mo kumamat idumduma ti bagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas na dananang kantatang? Basta no anya ti imbagak iso ti surutam. Inauna ngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market iti balay iti masapsapul tayo. Uwan manang. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatang daytoy nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayadak. Saan abali tabas sitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko nanang. Ngam agornongak to pa iti kwartak manan pagbalay ko. Iso nga mulaak pa'y lang iti prutas dato nga lote. Ay wala anak ko. No kayat mo, da kamin ti mangmula. Tapno adan to apitan tayo. Uray natang no iso. Ay, haanan. Hanyo nga bibiyangan dato'y ta baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Ha? Sapay sugadur mat dadya nga tatang. Han nga bali tano adanton may patakdar nga bala ito kat uray ka na yun kayon to nga umumay. Malang nga road. Sikat makaam mo anak ko. Anto iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmatan iti kasapulan tayo diti balay. Awan samot kwarta mo nanak ko. Adda nanang. Di nakpakadanagan. Ibagayo no, da kaya tiyo agatangan. Ta ikan kayo manan iti kwartayo, wan? Ay na, idulin mo kit diti kwartam. Agurnong kamot. Kitaam di kapsat mo. Nakagatangan iti lote apag ipatakderan nanto iti balay na. Agurnong agtulatan nanang. Takabayatan na si bibiyag kayo, tulungan kayo pa'y. Makauray dita ornong-ornong dita. Basta da kayo ti priority nanang. Saan abali ka da kami? Tabakit kan lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanaga, nanak ko? Basta agurnong agto na awanan ti paggastusak nanang. Kwartaman bakit? Kwarta manan, inikan na kalangaruden ni Romeo. Agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang ta jay babae nga anak ta? Iimot day jay. Ado nga men ti paggastusan ni Jessa. Kitaam kat nakagatangan iti basit aluti na. Dila bagbagi naman ti pampanunutan na jay babae. Nan,
Layunam do'y kwartak ta ada papanak. Ay saan? Adda na ka isang ratan di kwarta. Apay, adamay tiyor ornungam. Apay, gumatang kamot ay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwartak. Tadamot kwartam. Isardeng mo nga minon ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagel keng ka, Ben. Laklakayan kan. Ngam di ka pa'y agbalbalew. Kano kang agbalbalew? Inton nagurnosan dagiti sakam. Mabayag pa nga gurnos dagiti sakak. Agbayag akpa iti napaot baka. Nay, akin kotse tinagluganam asimang pet manang Jessa. Katkotsi ka! Ginatang ko iti sikanhan. Kasta aya? Nasaya ta, taddan service mo ang mapanagtrabaho. Wan data ti may sangain or-ornungak. Iso nga awan may itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kahit amom nga rudan tagmaneho. Agpasuruak nalakalaang mat nga masuro data. Adamat experience ko idin. Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Ito na. No kayat mo siyak ti mangi maneho manang. Tano mapantag trabaho. Idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak ti mang drive iti lugan ko. Gumatang kamat iti usaram nga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga rod more ornong ko manang. Ay, haan nga men nga puro itad ti kwartam Basta da kwartam, itad ka nga itad. Ipadawat mo nga dagos. Ure ta kanananang kentatang matipang tudak. Agidulin kamat ngamin ati para kanyam. Ay awan Han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga rod manan ilaklak ko da nga luti ija si dag ijay ile. Kasla kayat kumanan nga hulugan dia jay. Iurnong ak manan da dya tagatanga kiddi. Uray hulugan. Anyat kukuam di tasango ti kabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Ha? Da ka mo't gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadom dita. Sapsapulam ti tulbag ti kabinet ka. Saan ba siya? Apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. No maabak ka iti sugal, tilakalkalkalam, tapno agsapon laeng iti kwarta. Dan, sangaribo man nga raw, wano dwaribaw. Awan maitad ka. Pumanaw ka di dita. Inka ijay. Mano nga iti iswildo kanyam nga mga isuro kanyak nga agdrive, Benji. Ay, ori kumporme manang. Tay agtao di tapuso. Han nga kumporme, Ibagam, tapno amo. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo mat ngamin. Sige nga rod, magtadak tulad tan iti kwartam niya. Thank you ata, ada oras mo nga mang isuro kanyak, Benji. Sana balik, day off ko ita iti kumpanya pagtrap-trabahuan ta, manang. Ay, wan mat kahit di Kasla sideline mo na datoy. Si kati nalagip ko nga pagpasuruan ata. Si kamati driver ija kumpanya nga ayan tayo. Amo ka nalaeng ka nga driver. Saan mat mo na, manang? Sakto laeng. Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumulat ta ti mangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasurwam. Nalalaing ni Benji Imbagda dya ta driver ti trabaho na ija kumpanya nga ayan me. Kasta ha. Kat pangiparparadaan na itilugan mo ngay, nukas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na. Di balit ada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y laeng mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawin na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan.
Sa duma saan nga agawin. Pagturturugan na nga'y. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. No kaano a bumakita na balasang. Santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti San Juan ni Jesa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnaw nga dagaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sa Nikwana. Kasano kat itadmat nga itad iti kwarta kadata. Pasaray dawatampay. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imot, kasi jay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igatgatang na iti sanikwan. Saan akas kadagiti daduma dita. Abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamot Helen. Bakbakitan ka nga naglaing ka pala nga agpangag. Imbak-bakit mo ti kasta nga ugalay. Sapay ko di nagtulukwan, Jessa. Syakit diti mangibaga iti kasta kanyam. Benji. Taadayo nga ubing kangam kanyak. Baka isukat nak iti ubing. Saan? Itan niya ako maaga po. Sikat love ko. Kinapod mo na nabayagan na crush ka. Inlimod ko lang. Anya? Huh? Si ka nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga krasnak. Apay ang hamo nga yung bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. Tapos siyempre, driver ak lang. E din to asika kat empleyado ka. Aywan, agawin ako may di lugar min ton bigat. Pasyara ko man nakitidadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay katuan nagpakadakan iti opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sa pa'y na-file ko, tilip ko. Awan magayam kwartang aramating agawin. Pautangan nakman no da kwartam. Katuan mano ayat ti utangam? Ure 10,000 ano da. Ha? Ay sige nga ron. Tainak to mangirwar iti bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jessa itay. Kanimot ti awag na. Nag-I love you pa'y. Aya, nukasta. Addan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namot lang at ang empleyada o ti boyfriend na. Wano manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadata lakay. Nukas ta. Boyfriend mo, driver mo, Jessa. Wan tatang. Madlaw mo't nga ubing ngam sika. Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit kita akin ko ana. Kat baka artista jay. Nakit kay tayo ado ti karupropa ng artista. Saan nga artista? Basta, kasla nakit kita kaon. Kat nakit kay tayo siguro itadaldalan Ta driver kat nga ron iya kumpanya nga pagtrabahuan may tatang. Diyan ko nagsubli ti trabaho, Jessa. Agaplayak-layangan nga gabrod. Nag-resign kan aya. Uy, isa rugyak mo itong tiagaplay nga agabrod. Apay ngay, panawan nak. Sa nabalay ta para kada ti panagabrod ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel ka no ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta, dakkel mo ti magastos. Anya? Kit okay lang ken ka. Pautangan na, bayadak to no makabrudak. Sapay awan urnong kon. Naigatang ko nga minan iti lote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang gidad dumalote ma. Ta masukatan to iti adado no makabrudak. Ha? Ay,
Sige nga rod kita akno adamang gatang. No kaya't mo, tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado, tiyam amo ka bayer, Jessa. Sige nga rod, tapno adda usaram nga ag-abroad niya. Uray, nalakan ati pa ng ilako ta. Kinapatag, malako adagos. Romeo, adda mo nga gumatang iti lugan. Apayaya manang. Ilako kon jay lugan ko ta sukatak iti maymayat. Padasak nga idamag ka na kajay ko kumparik manang. Sige man tani. Ay, kasapulan may pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ha? Ni, apay asikat yung gastos ngay. Kat saan kayo pa'y matanag kasarmanan? Uray ata, ada mat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang, Sige kit din. Kita amno sino timanggat ang ijay lugan ko niya. Sorry, Jessa. Napekyak. Fake recruiter dyan lang, recruit kanyak. Anya? Ay, kakasano nga ron nga yan dya kwarta? Wawa na na, inala na amin. Tako na nga iso ti mangilaka di ti papeles ko. Ala, sayang ajay naglakuan iti lugan kan dyan may sangaluti. Ang tapay mo tayo may salotem, sana ya? Ha? Promise. Sana ko na mapeke iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sa ni Kwak. Masukatan to iti ado. No makabrudak, syakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dakto iti dakkalabalay ta. Ay, sige nga rod Ibirok mo to nga rod no adda mo nga gumatang niya, darling. nalako mat kayam amin ni Jessa. Di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangken ti ulo na. Napeke kano jay nubyo na iti damo a panagabrod na. Ita agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Ngam kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay a boyfriend na. Nakaimimot tumag. Anyangay ita. Nan, kwartaman kit di bakay. Si kamo lang nga rod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laang. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ta, dapapanak. Inak gumatang iti bagasta, na imbusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon. Alan, ikanakaw di ti kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak di 2,000 pesos kao. Saan mo ba iti kastoy? Ang nagsaro ti dito alaban. Ha? Agore ka. Ison samot na dyan tayo nobyo ni Jessa. Saan mo ba iti kastoy? Ah! Hasas, agwalan. Nukasta, grupo dati nakalaban may dito'y sugalan. Ay, manugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawin akaw. Ngam alaak pa iti video na itaalalagay, ta ipakita ka ni Jessa. Kunam nga kapaplay ka para abroad. Ngamahan mat gayam. Nangipi pa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan logan ko, Benji. Pakawan na kumadya sa. Hindi ka na nagawit. Uy, umay ka man kinitarakupan ka. Ay, nga malay tararakop na ta. Isublim tinaglakwan iti dagakan logan ko. Nagrigrigatak na gidya ngayon punpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas to ganak, Benji.
Bulbulas tugi ka madgayam. Kasanon nga dya kwarta. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangang. Tagawid aki di lugar mi. Din nakisalda di tawid ko araga. Tayo so ti pagbayad ko kin ka.